Tambe. Muchumuligero no bunabo Tambe Ndizi TV no to kumanye bunagendrete okolekana kurwa Chinsa mochonsiri tukoli yabereli Tambe no kwegana kwa bunali tukoli yoneligi yali yalengeli tukeli kono lyeju master likinyo mutenye ko minomo omwaka bwikiri bubere na meronge bere nebere na mange abereka okolekana ayo aseri bwango chikoko sansamurane na gukumanya senchero yobwekirano ekero bono chiara gire Chinsa Isato chia bono butukonyira bono mulibwa Azimio 1 Kenya boigo nigo bono barokane komo chia serikali ya Kenya kwanza asabate bire buna mbaganeti obotamentua wechibasa chigwa kanirwa nseme ya NSSF na bwe nseme ya NHIF egentono William Ruto ategerete kote abune merobeli ya benene agenrete kubekwa elikone kibuna chibese chinchi chikomenta anene bali bagwakanira ensemo chibese cyo cha NSSF ina mangana ali abereka okolekana aseri tukuri yale kurume yorogongoro gusina manga kolekana mwancho muligerelia litanganike gima hatanyora mangana yua senchira yoko ya chuta. Wakenya wamechoka. Punda imechoka na mzigo. Ntorigo chiwancho toka ngaliobo gimazimio wa mochiri umurei wense William Ruto. Igotore birero. Mwano itomo Gusii tayo chore tue pies. Usimbire rotore serikali ya Kenya kwanza ya totigire isikote viromu wakiri dansa ni umari. Na mzazi ambaye uchumi umempiga mpaka sasa hawezi kuafford chakula, there's no way atanunua kuku apatie mtoto huyu anilete shule. Obokongo cha CBC ntoligo chigonya itabera nonya serikali teli kotobwatesia. Ayo amo nenda mangu monchu muligire bono isaranso Kenya reko sansamuranira asere bo Chinsa chigabono chia bono botuko iritirane nchenkoro Vincent Onyancha Ochakira amangana maye Isato chia botuko to komera no muri keito kurwase county ya Nyamira jabu maange ojogo tumanyi buna gati amenye kurwase county ya Nyamira bakura no muwakire dansa no mari ni gobono be murunganire na gote abuna serikali ya Kenya kwanza ni go ya batigere isiko anene orogongo ruwa Gusii kubwate kana buna nabali bacho ruwa buna abali kibabo Tambe gose permanent secretary zo manyakana GPS abo bacho rubono no muri wense William Samuel Ruto kolenga dansa no mari ni gaterubuna orongo rwa Gusii ruatiga iri magegoro bocho rwa senchira yobekirano Maiga yomuteneri bwense Dr. William Ruto kuralia bara chiko babali kibabo Tambe asechi waziri ao imense icho ya Kenya nigo abakenya bagendete kurua ebidengereri byabo bakora uno muwakili Danstan Omari abakoli emeremo abagusi abakoro kwa Gusii professionals mbarwa ebidengereri byabo igoro yenganeye Mbaoro kia ogoichana okonene asogo chigwa isiko ase bali babete bako babali kibabo Tambe ase chiwezara ao Editora igotore birero. Mwano itomo Gusii tayo chore tue pies. Koru 1963 mo Gusii tanya gocho komis gocho ruwe pies. Nate babuna egesa kukyo mo Gusii nigo kere egesa ku ekenene na ende nigo gekorwa ense mo enene asobotene nkubwense Abagusii ba Nyamira na Bosongo tax yabe korwa sama toke yarwa se kibando ebinte binge kibese kina kigosa kurkurwa kyakikoranie government onye tori part of the government nabaganda tori naba Tanzania tori inkiye kogera Nyamira etayiri kendi yons inkiye kogera Bosongo etayiri kendi yons asobo choli obonene bwo mwaka oyo nigo bate babona nigo bakerete serikali ya Kenya kwanza chikura chinyinge naende nigo babwate abarai abange abaisanerete gochorwa buna abari kibabo Tambe.
the former sitting member of parliament for this place, Wakili Kemosi Mheshimiwa, was in UDA. Why couldn't they give Kemosi the position of a PS? Why couldn't they give the governor contestant, Walter Nyambati, that position? We don't demand if people are in Azimio, let them remain in Azimio. But there were very many Nyamira sons and daughters who were in UDA. Mbamusaba omurai bwense Dr. William Ruto kuligereria obwene bwa Gusii na koba engele yabo. Agatora akamotwa tukobo minister na kwagoto tebina, that is enough for Gusii. So Ntoraisaneka na ndibuna Gusii, we are demanding our equal share for government. We are not happy with the president for ignoring Nyamira County totally. And people are mad here. We will be carrying placards to demonstrate. Kuruase County Nyamira, Ginko reporteria Ndizi TV, Job Maangi. Mbia mono murikito Job Maangi asoroboti rwasenchira jobo ekirano bono chinyagetari chiserekana bagone chiabanyene asense ya Kenya nemeye county ya Kisii niko bagendrete ko Rwanda bo ekirano kwane kibuna nkonyarare bakuru obokorri bwabo asenchira bwene chinyagetari ya hemanga chinyagetari ya se county ya Kisii cyatebere buna igo chibege timiro beresene kwane kibuna ngo kine baro obokorri ya chinyagetari yo ya hema kolengano ikaa chini na management tukasema tunataka kuleta mashini zetu ziko za hali ya juu. Madaktari wetu ni wale wamehitimu vizuri sana na wako na ujuzi wa miaka mingi, na gharama yetu pia sio kubwa sana. Hiyo ndio tofauti nyingine, kwa sababu sisi tunajali watu wa mapato ya chini, mkulima mdogo mwenye ako huku chini Kisii, wale wanauza vyakula huku kwa masoko, na watu wa bodaboda. Kwa hivyo watu wasiwe na hofu, kwa sababu tumejipanga. Birogogo chia ase abasaye nabo niko batebire buna amugusini gategere maiga kolengana abasa bono niko wa mubodi umurai bwense William Samuel Ruto koene kibuna ngwikirani yari chire. Rais wetu tulikuchagua watu wote Kisii